Asa imong lisensya? Tara, sir. Sitio MP Purok Jamaica. Good sir kay na imong kuan, lisensya. Uwar sa R nimo. Tanaw po na imong gikuptan, sir. Sarge, anong dire mo tayo mag-checkpoint nga? Perti mang bukira? Sus, balaan nimo dong oy. Utok gamita ba utok? Maunang arita mag-checkpoint dire kay lang general to as highway. Nya daghan mang manglikay sa ila, maunang anita mag-atang dire. Kay daghan ang shortcut din he. Kasabot ka sa akong buot pasabot. Kasabot ako sa imong gipasabot. Ya, Sarge, 5 naman ta ka oras way nangage. Saon man ni nato, Sarge? Naa lagi mo agi rondong. Salig lang nako. Sarge, Naiga padulong ah. dili lang to lang apilon dong kay kompleto man, nag-helmet man. A few moments later. Uy, pala dong alin to dong kay nega dong kusog kayo. Na, Sarge, kana Sarge kay ulay helmet. Uy. Buang mong kang bataa ka grising-rising mong ka dire. Ikaw, Sir. kusog kag padagan dire nga balong night checkpoint dire. Ganong ga-checkpoint mo dire sir nga, gadulong mang bagyo. Sa ilo ako sir, saon man wala man ako tuyo ah. Ikaw, kumpleto ba ka? Pagawas ng lisensya sa ORCR mo dapat. Na, sir. Pangyuan lang ko sir be kay kumpleto bitaw ko tanan. Asa imong lisensya? Tara, sir. Sitio MP Purok Jamaica. Good sir kay na imong kuan, lisensya. Uwar sa R nimo. Tanaw po na imong gikuptan, sir. Asa ang insurance aning motora? Kumpleto man na tanan, sir. Asang NSO nimo? Naara lagi tanan diya, sir. Labay, inom lagi kag kulapo nga bawal biya nas balaod. Di man eh kulapo sir, sting man eh. Naara ba na sa Republic Driving Act 2013? Kinahanglan biya na ko ni sir kay kapoy kong lawas. Aguroy, dire mong papelong okay, kompleto man ka. Pero nakasupa ka sa balaod sa karsada. Naana sa Republic Act number 10,556 or the Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Amatay sir, wa jud ko naswito na inyong balaod sir. Kani kong giinom sir nga, sting ra gyud ne. Wala jud ko namutbot. Bisan imo paning tilawan sir. Di gina mahimo dong. Or impound ra imong motor o magsabot-sabot lang ta. Unsay sabot-saboton to ani sir? Kabalo na ka na dong unsay atong sabot-saboton. Ambi na imong giinom be kay atong tilawan. Di ara sir oh. Kulapod yun dong. Angay dyan mo na yung confiscate para nabi ebidensya. Ayaw pud sir. Looy ka na ko sir. Maluoy man jud ko nimo dong. Pero na makikitinaguan diha. Ato nang sabot-saboton makalusot lagi ka sa among checkpoint. Mao ba sir? Pasay luwa jud ko sir kay dugay ko nakasabot sir. Nakoy gamay diri sir. Tay sa sira kay kung kwaon. Ay, may utso sir. Na sir, tabuhin na sir. Nya sir, arigladon ta sir. Ay napog tikiti sir ha. Sige dong, tiba ta dong. Okay. Nagsaba-saba dong ha. Sige sir. Manguli na may kinaka-score na may. Dong, manguli na ta. Sige, Sarge.